أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Mengurip Allah subhanahu wa ta'ala Pagkasugwan o agamatan agama Islam Nagyang ko tayo mananyan Kapanang gilai O kapsul di ko siya'y adabang ilmu Di ka pa kayo bakap supo na bitira ko siya'y adabang ilmu Kaya hindi sa paranan o agamatan agama Islam So Allah ta'ala pitaro iyan Ba'adawdu billahi minas syaitanir rajim ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Tiba Allah Ta'ala, dika tiba Allah Ta'ala kisupun, o di nadinga di seriya tau, nadinga di basisa. So saya ada bangkaun sabut, ada bangkaun ilmu. Mananya nadika pakai bakap supun, kaya mana bitira ada bangkaun ilmu. Panabay mana pemagusin na so agama. Mata keben mana miya batia, o di na mata keben, mananya na miya, madanga ka pangadi, mana mata keben sumiya gan. Danga ada bangkaun mana kenal piya-piya. Na mana dika pakai bangkaun to disuldi. Dika pakai bangkaun disuldi. Datarian tabi ya. Naging kay madika pa kasi sebagai mga ulama, namya kapia-pia kung mga tao, amanan yan na mga sibilian, naging utay man na bakan pumakinag. Bakan pumakinag, di ka umsupo. Amana, di ka umsupo ni mana bitiara. Sa lakod, nagibang kaya pangadi. Nagkasabutan ka sa magatos ka porsyento. Nakatan ka sa mga katurong mga ulama, namya kapia-pia ka pa kay siyempre yung ito kung mga tao, kaya kabin nariran kap manoto. Amay ka matagbid ni manan yan, na matakabin na nagsututul, dabang ang kayp, na manan yan, natumwa di ka umsupon. Ngayon ito, Kagiyaman na niyan na nagupo naman na lang na bitiera na naliga di panutulun. Pajasi patamya karat asipat na manakabaya ka na Skype pagkuna ko man mga tutul. Pajasi pato marana o marata naging uta mababaya siguro man niya na mababaya as kanya ni mababaloy apaganam yan nutul ko man tutul. Giti sabab abas na nabago tutul na man niyan nakabaya na pambakalang kapyan kumadaklataw. So Rasulullah naman na pitero yan. Kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Kata-kata nga natin Rasulullah kabubukag usa ka tawo manusia. Amana kibilang un amana kapamukagan. Amana percaya man nakabubukag. Nagyang ko to penutul na kaso lang wanop kendek ka. Dahil man to. Amana nagyang ko ta man tao alang wanop kendek yan di panutul yan man pa sampay ng madakla tao. Na man miya karata-rata to. Tuma kay man yan nabakad mapad kumanga tao di makinig. Tuma bakad mapad kumanga tao di makinig. So Rasulullah napitero yan, Innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqilaha balan min sakhatillahi ta'ala yahwi biha ila jahannam. Di Rasul sallallahu alaihi wasallam mataan na surip no Allah na di makatero sa taga katero. Kenapa miya katatas, miya kababa katero. Yung mo ta sa taga katero kay bugaan niyan na la yulqilaha balan. Di niyan tatagong sa ginawa niyan. Ay kasabutan niyan nun na miyaka man niya na makaputo katero daban yan rarat okay na problema na gyud ta kay bukan nakatero na ipakarang ito Allah Taala yahwi biha jahannam nakasabapan ito sa kapakadempeng yan ko pinaraka jahannam mangurit mo Allah subhanahu wa ta'ala siya patano sa mga didatano siya patano sa emanan yan na mga katero tano tumay manabatan pa kada kelas man nakatentadem siku Allah na tasbih siku Allah kalo naman na niya na tawfiqan tano Allah narilaan tano Allah bala sa anurun Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.